Мынакей достор, жанакы интернетте чуу жаратып аткан аттар Абсент, Франкель деп жаллап атка алынып келинген аттар бүгүн ачы командасынын тандоосу жана машыгуусу Тел-Тор ат майданында өтүп аткан экен. Мына бул жерде силер менен ушул Бишкектен келген Франкель менен Абсенттин ээси менен сүйлөшүп тарта кетейин. Мына ушул жерде аттарын растап атканбы? Аттын ээсине дагы өз учурунда рахмат айтып өтүш керек. Мына ушундай намыска жаратамын деп ушундай аттарды чоң акчага алып келген экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жаксыңарбы? Атты алып келип алдыңарбы? Мына ушул атыңызды көрүп калып, бүгүн келдик. Уктук эле бүгүн тренировкага келет экен, анан Франкель менен Абсент жалап атка келиптир деп жалап атызычу. Бул жака келиши сиздин кайсы командага алып бергениңиз, өзүңүз кайсыл жердин кулунусуз, намыска жаратам деп чоңдогон акчага ат алып келген экенсиз. Өзү Жалал Абад областынын Окен районунан болобуз. Туулган жерим өзү Шайдан айыл өкмөтү. Кочкар атада жашайм. Кочкар атада болгонбуз. Ошо Исмайыл Дукам ушундай ат алыш керек деп айткан, анан алды. Ошо аттарды барып өз көрбөй эле жөн барып калдык эле. Биз биринчи бир ак жал ат бар эле бизде. Ошо менен Исмайыл барып жакшы ойноп келип, анан Исмайыл аталайлы жакшыраак аталайлы деп ак жалды айгырга коюп бергенден кийин ат издедик да. Ошо эки атты алып келдик барып. Исмайыл көрүп жүргөн экен бул аттарды, мен көргөн эмес элем. Жакшы дегенден видеолорун көрүп эле анан барып алып алдык. Жакшы экен. Эми сыр болбосо канча болду экөө? Баасыбы? Баасы. Баасын бир Мерседес алган элем 20 миңге. Ошо Мерседести $3,500 берип алдым. Үстүнө берип. Үстүнө $3,500 бердим ошо Мерседести. Азаматсыз. Сизде чыгаандар көп болсун. Ушундай аттарды алып берип демөөрчүлүк кылып, биздин намысы деген эми бул азыр Оуластын атына чабылгандан кийин биздин Оуластын намысын коргойт да. Ооба. Жакшы экен. Анан бул атыңыздын буга чейинки кайман аттары Франкель жана Абсент экен. Мындай башка бир кыргызча атка ыйгарып, же болбосо Нокен же Кочкор ата деген ойлор барбы? Куда каласа болот. Исмайыл өзү коет да аларды. Буюрса, Исмайыл, мен ал бергич адаммын жөн эле. Жакшы экен. Буюрса, оюндарда булардын кайман аттары өзгөрүп калуусу мүмкүн. Мүмкүн буюрса. Жакшы экен. Исмайыл четет да. Исмайыл, сенин оюң кандай? Эми аны команда менен сүйлөшөбүз, жетекчилер бар. Капитандар ошолор менен келишип, туура эле маслихатташып анан өзгөрсөк. Ооба, эми бул мен өзүмчө бир сунуш айттым да. Аны эми көпчүлүк чечет. Аны көпчүлүк командага салып, ортого салып. Эмнеси менен өзгөчөлөнүп жакты бул ат? Исмайылга жагыптыр деп атат. Бул атты эми мурун интернетте көрүп жүрчү элек. Ушундай атыбыз болсо деп кыялданып. Жүрчү ушу акеме рахмат ушу. Ушу барып айттым, сунуштадым, ака ушундай бир аталайлы. Сунуштадык, бардык, жанынан көрдүк. Эки аттың жакты, көнтең алып берди. Азыр белки шериги да келип калабы Франкель? Ооба, Кудай кааласа, шериги да келет. Буюрса машыгуудан көрөт экенсиз, Кудай кааласа. Аттын үстүндө сезим кандай? Саяк көрүшүп. Үстү кандай, кыймыл аракет, сезимдер. Мындай аттарды биле элек. Тезак курча? Тезак курч экен. Азыр оюн учуруна көрөсүңөр. Кудай кааласа. Ооба, оюну жүрүшүп жакшы оюн көрсөтсүн. Областтын намысына жарасын. Биз да сүйүнүп атабыз. Биз да ошол бир кыйла жерден ушуларды көргөнү келип, тренировкасын көрөйлү, сүйүнүп чындыгындачы. Күлүк нерсе экен тайдын туягындай. Рахмат анда, Нурлан экен сизге. Дагы да алдыда дагы демөөрчүлүк кылып, видеолорду көп чыгарып, балдарды дагы өстүрө бериңиз, аттарды дагы алып бере бериңиз. Сизде эр азамат, кыргыздын чыгаан уулдары, патриоттору көп болсун ага. Кочкор атанын 5-5тин командасынын аттары мынакей. Салам алейкум жигиттер. Ат суутушпу? 9-майга даярдык. Базар жок. Машыгуу башталды. Жуматаев Кыялбек. Кантип башталды? Кайсы ат бул? Талас деген. Талас. Ачы командасы. Машыгуу. Мына тыны беле? Сал бардың эми таза. Байгашка да Шерхан окшойт,
Берки кыял. Талас деген ат менен ачынын машыгуусу. Мынау эки бактыбек менен тыныдагы ат таластан келди деп аттыңбы? Бири көкмөнчөк. Ошо эки аттын аркы эки ат. Таластан сатып алышыптыр. Демөөрчүлөр кимдер? Алган адамдар өзлөрү? Молодец. Намыс деген балдар ушундай болот. Акчанын көзүнө карабай, каерде болбосун атты алып келип, намыска жаратып аткандары молодец. Ошол эме, Кыргызстан. Но лезбе, а? Байрак, комбат. О, Кочу фураны желдеп атат. Ишти көрсөтөт адам. Абсентону, абсенти тартмас. Мында абсенттин белин тартып атат. Кайры кайрашат. Жануар байгашка. Келди. Андан ашык барбай, кел. Чыкпай басынчы. Чыкпай. Кыргызстан бийик кол жетеби? Же защитаны эметем да. Мухаммед ортого чыгат ал. Мына Мирлан аканын баласы. Yaxşı başqarып ататты. Hareket etsin. Çak. Yere kadar de. Ушул жерден кайсы бири мыкты болсо алынабы эми? Бир мыкты болсо кетет ушу ханга шерик болот. Ханга шерик болот. Аксакалдар биякта келет. Ketkan ortaya gir sen çıkartı. Gel çıkart. Gire. Gire uğraşacaklar. Çat. Çat bırak. Attın başı bırak tutacaksın. Evet çatı. Gire. Çıkartma. Gelin bu al. Gel tuttur. Elin cennele turdu da. Gire tas. Millan götten oynaktan gelgene tutturmaz. Kuyda olsun. Neden? Защитасы келди, мыкы деген. Allah da tak. Көкмөнчөк атты жатыр. Allah da tak. Молодец. Allah da. Allah da.
Makam bola ekan. Ondan nimaga chigib o'tpasilem? Chiyroqdan qara, chaqati. Shuni. Atqulluq bo'lsin. Xalasdan keldi. Ma'lumot beretinde bir aytib o'tib, bosi qanchol, jashi qanday, zati qanday, buni. Jashi ikasi. Bosin hech nima qilmayapti. Жақса қалат. Молодец. Mana eме kelib qoldi. Жоқ, абсент. Men hozir uşuğa bir sunuş berdim. Qirgizcha bir atavaylı Nokem Qo'chqaratav je Nurlanbı desem esi komanda men ma'quldashayli dedi qo'y. Negizi bir qirg'iz satlar qo'ygan yaxshi deb o'ylayman da men. Menda ashqan lapat ko'kmonchoq ish ko'rsatadi o'xshaydi. To'rele qazandı izlep keldi. Oldu je üstündeki kıyım be. Üstündeki kıçamal ne olur? Kıçam. Tamam. Yo Braşka sen bro kıçam mı gelsin? Молодец. Mümkünse 8 lira düşüp koydum. Молодец. Allah de. Eme'nin birinci golü. Absent. Öte başı kaymat elbet. Skorosu öte köküne. Burulgan qara çavut çekezinden buruldu. Az zaman. Boldu esep. Sorunun al barıp. Orta koy. Toz saçta. Karaköl'ün oyuncusu. Özün bir kişinerak torat var koy. Uşul boşol. Almaz. Al. Jamam bir tane atken. Men koydurup etken men. Esep. 3 minutlarda jaradın ukam. Молодец. Senden sımıktanam. Oyun bütkönen sürüz geçiyoruz. Attın boykası. Açık ala bulda? Yok. Bu jön ele. Bastırıp kelgen okşaydı. Jaştık barat bulan, jaştık. Jaştıktın boykası. Болбоду ака, 9-майга бербесең болбойт дейм. Көкмончок менен. Красавчик Бактыбек. Жаңы правилада эмеге кирбейсиңер деп атты эле. Казанга. Кыргызстан защита. Биздин неме Шерой Алай ушу. Öte külük mal ekan, öte külük ekan aşağı absent. İyi çapçı. Mına şintip ösüş керек. Çalvatta ne degen baylar, ne degen күчтүү балдар бар. Kolunda varlar mantip. Demörçülük kılıp bizim ballarga at al bergen bolsa, bizim ballar da Kuda kalasa Kırgızstan dengелинде. Керек bolsa Orta Aziya'nın dengелинде oyun көрсөтө турган baldarыбыз көп.
Спортубуздун келечеги кең, Кудай кааласа. Спорттук түрлөрүнө кирип, керек болсо Олимпиадага катышабыз деген жакшы ойлор бар элде. Жанагы эмелерине. Демөрчүнө байла. Бизге ушундай адамдар керек. Демөрчүлөр мындай бул. Акчанын көзүнө карабай, намыска деп аталып бере турандар керек. Пегаска окшоттум мен муну. Санын, абсенттин. Сал Кыргызстанды. Алай менен Шеройдой эле ат болот буюрса бул. Маралына келгенде. Калдың. Бактыбекке там бериш керек. Бой кичинакай болот. Кыйын болот бирок. Уча оюндагыдай сезип кетти. Ылдый айда, ылдый казанга. Апарып айда алады. Мына Кыргызстан биздин Алай дейм. Алай, Шерой. Абсент алды. İsmail uşun Vakit kara koç. Vakit kara vakit. Anladı. At kaçtı, karmadı. Kazanga say. Vay. Lan yerdi. Yeteğin dedin bak direkt. Marko et ne salsan? Bak direkt. Marko et tutmaydı onu. Yok. Yok o yürünet de onu at yürünet. Turtup olmuş şu tarafa kadar. Ha! Tüyəgənlik bir yağına çıxdı. Gördün mü sen orada getiriyor da sana tutmamış şansını. O şeyi cama yürütüp koysam. Cıldır. Hakan canına cıldır can. Gel. Vakit de koymuş. Gel hala. Gel mine özüne. Bas. Gel basay. Yumurtayı kıyaldık. Gel özüne. Göz atını min. Neyse bu osuragan zayıf alır falan. Geç. Ortağa kimin şanslı kulak dalgın. Kemecekeni çeviri, kıyal. Çappa. Sunuşlar boyunca atına kayta oturuldu. Bayraşka.
Байғашқа бөлөкче тартқандар, райы. Дагы Лат деп неме Ла, таман әрекет қылар, болды. байгашканы сатасыңар. Сирақтан ал. Мына ушу байгашка сатылат экен, уктуңар, а? Алдырбаган әрекет қылшы. Кайсы номерге чалабыз? сізге беріп қоймам мен. Озеке айтып койду. Енді жазып болсу да. 707 мен 707 менен 084 084 094. Мына ушу байгашканын ээсинин номери экен достор. Болды, болды. Шалыңыздар. Баасы келсе сатылат экен бирок. Айылы шықпайды. Шираққа жетпей жатсыңар, шираққа жетпей жатсыңар. Ей, бала, ширақтан алға сен қапшы орды. Ширақтан ал, тарқан ширақтан ал. Пакетті іште доздон алып кетші. Attı bir jet Hatta. Geldi. Hayır, hayri ver. Hayri ver, bana des. Halaşı ver, halaşı ver. Hayri ver, hayri ver. Ha, hep kaça alsa alıp getsin. Hayri sana at. Gitti. Başır. Yandan bana. Gene teyip ol. Bak. Замат, сон жеринен кармадың кыял. Бул жекемен жекенин жеңүүчүсү Кыял Жуматаев болду. Vurdur var alış gereken kıyam. Байгашка да зор жатат да байгашка өзү. Байгашка бир аз арыгыраак экен, кароо болуп атыптыр жакшы. Seniki. Aynen baygaşka satır al. Kan деген geldi bile. Bir yere geldi. Öz negiz geldi komanda. Машыгуу. Ат башкарган болот экен, а? İyi onda. Alayım. Ayta tutsun. Traktör cep koyup durdu aldı. Ya uyuyorsun da. Traktör amal koyup. Kaç dedi o? Öyle koydu. Putunda öyle koydu. Bak diyor ki absentin üstünden daha jet tutadı. TV aytır. Öte büyük atken al bilinmeyen ben absent. Ya al bak diyor genki. Gaz min eken absentte bırakçı. Ne kaydı? Karaç oradan ot algan ne? Жануар еліктей чуркайды экен, көз тийбесин. Касиеттүү камбарата тукуму дейт да. Булардын дыханиясы кыргыз аттан бөлөк да булардын. Анан булар до конца чуркайм дейт экен, жанын уруп аябай. Калгандарынан караң. Кайры берки казанга кайры. Tabi tapmayın. Өзүмүн көңүлү менен чуркайттын желаниясы менен. Берки казанга кайры. Камшын деле кереги жок да баттар.
Болып қалса ұшымен жүр. Қамчы бұларға қамчы ұрсаң ұялса керек, бұлар мен ұят қылдыңбы деп сұрау берсе керек қайда бізге. Етін жүріп отырсың түсінбедім деп пе? Ұят емес, мен түсінбедім үшін нәрсені деп. Белі қысқа, мойны ұзын, күліктің сыны бар екен өзі дағы. Кеткен. Ол де бақылар тоқиды бар. Сай қазанға, мұна ерді. Сай атты сай. Бөлі тұқмасында қылы өрді ғой. Тыны. Бер бәрәке. Атса татта бұл. Кетті дағы. Қарабайырды 2 жол шапқанда түңеді ғой. Уф, меме olur өтті. Бақытай, тоқтой қойды ғой? О, бірінші сайғанда бияқта. Ай, еті атқыл. Жапар әлі ұлы бақай, пұт ақсау атады. Ден солық қандай өкім? Жақсы. 9 майға намыс лашқанда әрі бола? Тақаласы бар аз. Пұт ұрғанына ділі қарауы. Намыс үшін. Құда қаласа. Ден солық берсіне. Қырғызстан менен келеді. Біренкей өле жетіп алды бұрық. Шунша бейік аттан. Ова, бақтыбек. Біздің алай Шерой ұшылда. Жантан бері айттым. Шерой. Қырғызстан деген кличкасы дағы өте бір сыймықтанарлықта. Қаққа қожайдан қазанға. Шеңген чауыз болот деген жер. Кішкемен мұны бая болот деген білер. Айтып отыр. Нені қылатын тер дегенде. Бая мен қатсам деп басында ема оны. Жақсы ат кере бір оғай. Баламаға чағыр өтір оған. Таламандың аты әмәт. Сеға оны өтті. Маңдай дейді. Маңдай бар. Маңдай мен ешіміз ашқан бейді қой. Сені әкетсің. Абсент көрелші. Смайл алайым. Қанша мүше жетішті ақ инеген бейік аткен абсент. Ай, красавчик. Красавчик алды, бұрылды. Бұрылғанын қаратшы. Доқтор таласын деген жерде. Өте чөбер мал екенді қаратшы. Қачай! Қач! Мен атын қашқат бірақ шөле бақтың. Жаллы аттың бойкасы, өз несі екен шыл. Ой, отырғанын қаратшы. Жана жашта шабылған ат емес пе? Ошал бойка. Үйірге қойған жерінен қайта ойынға сұраған екен, алып келдім үйірден қармап дейді. Мұна есі да молодец екен. Şu atlar kuş verdi de kölde. Kırgızstan menen Muhammed. Молодец, 1.70 attan. Birenkeyip jeti oldu hadi. Oh. Молодец, saldın. Esep. Mына şu atты барпыдан алдырдык эле. Азыр эми көрөбүз да кандай болор экен. Оюнга кандай түшөр экен. Мен досум аты жакында 180-ге алды эле ушунчу. Өзү эле барпынын аты, колун кезинен эле барпыда туулган. Көк аттын баласы. Бирок ат туруп калды деп аттылы да. Улак бүткөндөн бери. Туруп калып тура. Кандай болор экен азыр эми. Бирок өтө күлүк курч. Тедин алай кыял ат туруп калган биринчи акырындап көрчү. Туруп калган атта улак бүткөндөн бери. Бер, нотер көрүнүп атса. Шабдан çalıp atat, uğulbaydı.
Semiz de geldi mi? Semizde turup kalganda. Şabdanda galip просто patriot için de beribirdi. Hazır hem kanday tapta eкен десең, өзү табында булга ат жетпейт эле. Чабылып турган мезгилде. Берки эмен гана. Мага бергин телефон Шабдан чалтат, мага угулбай атат, апке. Менин телефонум чалтат, угулбай атат. О, Шабдан. Geldi, sen gelem dedin ele joksun ama kıyal tokup atat. Geliver şeride. Kançada gelip kalasın? Ha, makul geliver. Noktos seç koyunu. Seç noktos. Kana aken kana emi? Çoğun aken kana? Kıyal mingen görelçi. Бұл тоқтаға тұрғанда ақырын бастырып кішіне тердетіп тұранан кішіне іштетіп көр. Қиял. Сemiz бе? Külük. Fura mal. Cekemenin atı, koçunun atı. Ya daha turup kalganda şuncha çuruk adat bu. Oturguzçu. Allah'tan bille taygadan salsın. Bille taygadan. Harbi. Geçti. Yavaş abi birden aldır o. Aldın gayret. Gayret saldır o. Her biri var. Geldi gayret sen ilk bak. Hoş ol жақсы. Atı da gözü de жақсы oldu. Öyle devam Aldı hoş ol. Hoş ol kıyım oldu. Artık aldırmıyor da. Kırgızstan. Защита. Azamat Baktaydım ha. To'xtatdi. Polvon bola, Bekboy polvonning ukalari. Chiqalaksin, Haydar, chiqalaksin. Qozonga haydaysan. Tayqozonga say. Бұл қазанға чабылған емес, түшінбейді қазанды. Тосып жатады.
Bir korgoочу, bir чабуулчу кирди ортого. Алып кетти. Барпыдан келген аттын ээси мынау. Шабдан деген жигит. Молодец, намус үчүн шарт эле берди атты. Бул анан мага комментарий жазгандарчы, бул админ кайсыл ат болсо деле тааныйт экен, анандай экен, билермен экен деп көп жаздасыңар да. Мен ушул чөйрөдө чоңойгом да, мен эс тартканымда аттын үстүндө элем, Аллага шүгүр ушуга чейин ошол. Үстүнө келетем, анан өзүм кызыгуум аябай күч бул атка, улакка. Ошон үчүн ушу тегеректин аттарыны бүт тааныйм. Жамгырга калып, карда калып, карышып, тайминип алып ээрчип чоңойгон улакчылардын артынан. Ошондуктан улакка сүйүм, атка сүйүм, күчү үчүн тааныйм бардыгына. Алды эме, абсент. Франкели прямой баткенге барат экен, даяр экен ал. Бирок Франкел бундан да ылдам курчтоп атат. Элестете албай калдым. Муну эле укмуш экен. Aldı şu al alat. Can ozgattı at kimdir onu. Yeni start olacak tabi. Zaman da bunda ötedi. Oğuzun beri ve çırkayım diye veredik. Onu vallahtaz kişnakay. Yeme aldı absent. İsmail say attı kazanına.